Spoštovani, počasi bomo začeli. Dragi gostje, prosim, draga gospođo, izvolite. Pomoć za jedno mjesto lijevo. Sve dobro, smo si. Zelo lepo, ura je 18:19, to je 1. februar. Spoštovani in spoštovane, dobro večer, dobro reče. Dame in gospođo, smo v Kranju, v prestolnici slovenskega ultrateka, saj v juniju je tako. In danes vam bomo predstavili nov projekt na sceni, balkanski projekt Balkan Express. Kaj je Balkan Express? Novo nastali balkanski pokal v cestnih ultratekih, ki povezuje pomembne ultratekme v regiji. Ta pokal predstavlja edinstveno tekmovanje, ki združuje ultramaratonce iz balkanskih držav, pa seveda tudi najboljše organizatorje. Dobrodošli na prezentacijo Balkan Express Ultra Running Cupa. Hvala svima na posjeti, hvala i svima, ki nas prate na društvenim mrežama. Hvala tudi gostili Mitnica, ki nas gosti tukaj v srcu Kranja seveda. Hvala tudi vsem gostom, obiskovalcem, pa tudi posebnim gostom iz mestne občine Kranj, ki podpira SLO 12 tekaški dogodek leta v Kranju. Torej, Balkan Express je novi balkanski kup u cestovim ultramaratonima koji povezuje važne utrke u regiji i okuplja ultramaratonce iz balkanskih zemalja. Cilj kupa je promovirati ultratrčanje, poticati natjecalski duh i suradnju među trkačima i povezati ključne utrke Balkana. Dosta s moje strane imamo sjajne goste, da vam ih predstavim. Naj vam predstavim naše goste, dame in gospodje. Z nami so Dragan Janković na moji desni, idejni vođa kupa Balkan Express, hrvatski ultramaratonac, predsjednik AKA Slijeme i naravno izbornik i trener hrvatske reprezentacije s medaljama sa svjetskih i europskih prvenstava. Pa ob njem Luka Videtić, najboljši slovenski ultramaratonec, državni rekorder med 12 in 24 ur, reprezentant, špartatonec in organizator SLO 24 v Kopru. Pa Klemen Boštar, izkušen ultramaratonec, organizator tekem in tudi trener, ki je Kranj postavil na ultramaratonski zemljevid s tekmo SLO 12 v Kranju. Veronika Jurišić iz Hrvatske, najpoznatije ime hrvatske ultra reprezentacije, već 10 godina,
s izvanrednom karijerom, pobjednica brojnih natjecanja i osvajačica medalja na međunarodnim prvenstvima. Je Marko Tomažin, Slovenec, ultramaratonec in aktualni državni prvak v teku na 12 ur ter sveži državni rekorder v 6-urnem teku. In še naš last minute guest, Darko Lončar iz Sarajeva, organizator Vil Sarajevo ultramaratona, ultramaratonac, član kluba Dečki v plavom, ki organizira Sarajevo maraton. Tako naši gostje so predstavljeni, sedaj pa nekaj o pokalu, o temi, o kateri bomo danes veliko govorili, Balkan Express, katerega idejni vodja je Dragan Janković. Dragan, što je bil povod, odakle ideja za Balkan Express i koja je njegova svrha ali misija, ako hoćeš? Pa da vratimo Jugoslaviju na mala vrata. Naravno nije, to. Ovako, bilo je, ja bih vratio malo kotač vremena unazad, kad sam prvi put bio ovdje u Kranju, kad sam bio tamo, nekakav isto, prije 3-4 godine, onda su pričali što je potrebno za napredak ultramaratona. Ja sam tad znao i govorio da je jako bitno da se napravi bogati kalendar trka, jer kalendar trka, to je bogati kalendar trka gdje ima puno natjecanja, prvo daje na važnosti, a drugo, na svakom novom natjecanju ispade neki novi ultraš koji ne možeš detektirati na trkama od 5, 10, 20 ili 40 km, s obzirom da je ultra specifična. I gledao sam zemlje koje su bile vrlo jake u ultramaratonu, su imale izuzetno bogate kalendare, prije svega Poljska, Mađarska, Japan i Francuska. To su sve zemlje koje imaju preko 100 ultramaratona godišnje, a mi imamo jednu ili dvije. Znači, ono što je potrebno bilo je da se obogati kalendar. Eto, nekako smo došli do toga da Hrvatska ima 2-3 ultre, da Slovenija ima 2-3 ultre, polako se stvari dešavaju u Bosni i Srbiji i nekako brži je protok tog povećanja broja trka na način da se svi skupa povežemo, da imamo sad svi odjednom 7-8 trka na godišnjem nivou, tako da svako može otići kad hoće i svaka trka će izbaciti, kao i svaki put do sada izbacili neko novo ime od kojeg se nešto da napraviti. I mislim da je to put prema tome, s obzirom da sam ja i izbornik i trener, meni je isto jako bitna i kvaliteta ultraša, s obzirom da je bitno s čime ćemo sve skupa predstavljati i Hrvatsku, i Sloveniju, i Bosnu na svjetskim i europskim prvenstvima. Hvala, Dragan. Lahko pa seveda. Kako ste izabrali te utrke? To su sve utrke koje su važne ili je bio neki posebni izbor? Pa, gotovo da nije mi bilo izbora. To jesu odlične trke, ali su i nekako jedine. Nema ih puno. Ali ja sam siguran da će upravo ovo ujedinjavanje dovesti do toga da će se pojaviti novi organizatori. Imamo sad još već u planu, već znamo 3-4 organizatora koje će napraviti, međutim ovo će sigurno potaknuti još mnoge organizatore da se prime toga. Moramo imati na pameti da je trčanje postalo i biznis između ostaloga, da organizatori polumaratona, petica, desetki maratona, na kraju krajeva nešto i hoće zaraditi od toga. U ultramaratonu se to ne dešava. Ili se vrlo jako dešava. Ultramaraton je skup entuzijasta koji su spremni za ništa napraviti jedno dobro natjecanje i tako, to je specifično i zato ih ima tako malo. Kad bi se na ultramaraton zarađivalo, na našim prostorima bi bilo sigurno barem 50 ultramaratona. Ali ne, zato je svaki od nas vrijedniji koji će
potrošiti svoje vrijeme i svoj novac za ono što vole. Okay, odlično. Hvala, Dragan. Luka. Druga dirka na našem koledarju je Koper. Letos ima Koper kar nekaj novosti. Daj mi prosim predstavi, Luka Videtič, kaj je v Kopru letos bo novega za vse ultramaratonce iz Slovenije in tudi iz tistih držav, ki sodelujejo v pokalu in kanijo priti tudi v Slovenijo. Novo je predvsem to, da smo predstavili tekmo iz petka na soboto. To pa čisto iz nekega praktičnega, ker smo... Ja, kot komu, ne? Ja. Smo mogli pač predstaviti, zato ker smo si želeli. Nekako iz Atletske zveze smo dobili prošlo, da bi organizirali še dvakrat že odpadlo državno prvenstvo na 100 km. Drugega prostovoljca ni bilo. Jaz sem rekel, da bomo pač to v Kopru organizirali in edina možnost, da organiziramo je to, da pač na isti dan imamo še tek na 100 km. To je verjetno tudi edina novost, da imamo zraven še tek na 100 km, ki bo štel za državno prvenstvo. Zdaj, da je idealno to, da imamo vse tekme v enem dnevu, verjetno ni, ampak v tako kratkem času in v tem trenutku je to edina možnost, ki obstaja. Ne? Tekmo v Kopru tudi v bistvu sfinanciramo koliko ne 3 družine, se pravi družina Videtič, družina Ferenc in družina Miklič. Tako da v bistvu tudi iz nekega finančnega vidika ni neke prave ideje, da bi pač delali 2 tekme. Zdaj v prihodnosti morda, mogoče, ne vem, bomo videli sproti. Zdaj letos je pač tako. Drugih sprememb bolj kot to ni, pač štartamo 24 uri še vedno. Glavna tekma, ki jo imamo v Kopru, so pa zdrave neke spremljevalne tekme še na 6 in 12 ur, če se kdo želi se lahko udeleži, gre bolj za to, da je potem mogoče kdo, ki ni pripravljen 24 ur tež, da lahko se vseeno udeleži in najde neko tekmo zase. Tako da letos je sigurno 2 tekme, 100 km 24 in neke spremljevalne tekme. Štartamo pa vsi skupaj, se pravi soboto ob 8 zjutraj. In vsako konča. Odlično, mi bomo zraven. Zdaj povej mi še, Luka, pokal je dodana vrednost bržkone tudi za koprsko preizkušnjo, ste sedaj del, rekel, balkanskega prostora. Kaj pričakuješ ti od nove asociacije pokala? Pokal je sigurno nekaj, kar je dodana vrednost, nekaj, kar je bilo nujno potrebno in nekaj, kar si pač vsi, ki nekaj organiziramo, želimo, da obstaja letos, da obstaja še za naprej. Pomembno je, da se med sabo družimo, da med sabo tekmujemo. Jaz mislim, da na tem prostoru bivše Jugoslavije, da je ogromno nekega talenta, ki mogoče sploh ne vemo za njega. Ne? Če pogledamo tudi svetovno prvenstvo v Tajpeju, če bi bila bivša Jugoslavija, bi pač možno bi bili prvi na svetu, ne? Če bi država še obstajala. Tako da sigurno tle je nekega potencijala in ga treba izkoristiti. Ne? Zdaj, kot je Janko rekel, je pa to reven šport, ne? Ni zdaj tle za pričakovati, da pa tle nek denar, ni tle za pričakovati, da bomo zdaj pa mi imeli 500 tekačev na vsaki tekmi, ker jih ne bomo, ne? Ampak če z vsake tekme dobimo enega ali pa 2 dobra nova tekača, mislim, da smo izpolnili nek cilj, ne? Ja, aplauz, prosim, tako. Kaj tisti, ki boste prišli za goste, ja, tako, da boste zdaj prišli. Hvala, Luka. Klemen, mogoče, evo, da ti si bil tudi eden tistih, ki je sodeloval pri nastanku tega pokala, sigurno imaš globil pogled v zasnovo vsega tega, v pričakovanja, v namen, v prihodnost, v to, kaj pa ti pričakuješ, tvoj pogled recimo na to združevanje sedaj v letu 2025. Ja, jaz definitivno pričakujem, oziroma si želim, da bi vsi mi tekači iz tega področja Balkana se zares udeleževali tega pokala, ne? Da bi hodili res po teh tekmah, ki so v sklopu Barben Expressa, ne da hodimo toliko ven, ne? Ker mislim, da posledično bi bile normalno tekme močne, atraktivnejše tudi za gledalce, ker ne vem, jaz že nekaj časa razmišljam, ne, da je stališča organizatorja potrebno tudi v tem športu se zgledovati po organizatorjih drugih športov, ne, če rečem smučanje, pa še veliko takih športov, ne.
Se pravi, treba je narediti šov in gledalci, da pridejo gledalci, je sigurno zaželjeno, da je na tekmi močna konkurenca. Seveda so dobrodošli vsi, nobeden ne zraste, ne postane dober tekač v ultramaraton čez noč, ampak to je zanimivo za gledalce. Lahko presežeš, recimo, v Kranju številko 150 tekačev, vsako leto sedaj ste nekako napolnili to številko, zdaj s tem pokalom, če populariziramo ultratek, bi lahko bil navad celo večji, kako v tej smeri recimo gledaš? Mi smo že lansko leto, sicer smo res postavili limit na 150, ker me se bo strah, da bi bila gužva na progi prevelika, ker ceste so ozke v Kranju. Ampak smo pa vseeno rekli, dajmo probat jih sprejeti več, kot da lansko leto je bilo slabih 180 tekačev. Ampak smo mi to rešili drugače, da smo, ne vem, preko mailov, na briefingu, na večer pred tekmo upozarjali tekače o pravilih, kakšna so pravila, jih ozavešča, na progo smo limali nalepke za počasne in hitre tekače, tako da mislim, da si nekako kar dobro išlo, ni bilo nobenih posebnih pritožb. Tako da mislim, ampak 180 je sigurno maksimalna številka tekačev v Kranju. Bomo pa sigurno mi letos še več naredili na samem šovu, v vzdušju. Letos smo namen organizirati navijaške cone, povabiti navijače, gledalce, jih na nek način stimulirati, da bodo res prišli in tam ustrajali, ker se da dolg, tako da ja, na tem bomo letos delali, da naredimo še večje vzdušje. Iha, aplauz, vse. Še večji šov v Kranju, pa tudi na ostalih dirkah. Veronika, na kojih ćeš utrkama od kupa nastupiti te godine? Pa vrlo vjerojatno da kad jednom kup stvori da ćemo mi kao hrvatska repka pokušavati ići skoro na sve, jer glavna Jankova od početka edukacija novih trkača je bila ta da postaješ ultraš kroz prolaženje kroz te situacije, pogotovo kod dužih trka, dakle još ti 100 možeš istrenirati bez samih trka, ali 24 sata ne postoji trening za 24 sata bolji od prolaženja kroz situacije u trkama na 12-24 sata. I mi smo do sada i pokušavali reprezentaciju voditi na trke, ali naravno da je puno nezgodnije kad moraš ići na dalje trke. Mi smo onda išli u Veneciju, probali smo ove godine otići u Beograd. Znači, postoji ta potreba za relativno blizim trkama, a još ako postoji motivacija gdje ćeš trkače motivirati jednim kupom gdje onda oni se ipak i međusobno nadmeću u nekakvoj poziciji, a to je mnogima bitno, ti ćeš onda puno lakše dobivati tu jednu veliki broj trening situacija kroz trke. Tako da mislim da ovo će biti jako dobra stvar za sve nas i nije potpuno specifična sad. Ova ideja je došla kod Janka, ali ja zapravo koja dosta pratim podcaste i slušam o drugim zemljama. Taj regionalno stvaranje trka je vrlo često i u drugim zemljama. Dakle, postoji taj nekakav želja da se skandinavske zemlje udružuju, da rade svoje kupove. Amerika ima čak po svojim regijama sasvim odvojene kupove, tako da ovo je zapravo slijedi jednu logiku razvoja sporta. Odličan odgovor. Može ta kup probuditi i IAU, da oni stvore neki kup, neki evropski kup ali svjetski kup ultramaratona? To je dobro pitanje. Mora se ipak znati jedna stvar da su sustavi tipa IAU dosta tromi jer su veliki, pa onda imaju te neke svoje procese, tako da puno ćemo lakše se udruživati ovako mi koji možemo se udruživati sjedeći na pivi i dogovoriti se entuzijastički, nego što ćemo moći pregovarati sa upravom IAU-a. Ali da, ako će ovo napredovati i pokazivati dobre rezultate, onda ćeš imati argument da predložiš nešto tako.
Mogu ja odgovoriti na ovo? Ajde, Janko. Replika. Znači, gotovo sigurno da neće doći reakcija i ovo da se napravi nešto na globalnom nivou, jer udaljenosti su prevelike. Imamo primjer iz VMRA u svjetskom udruzi za planinsko trčanje koji su napravili kup, pa imaš trku na Novom Zelandu, u Čileu i nigdje niko ne ide 2 puta. Jednostavno je tako. Kup koji je funkcionirao prije 20 godina, gdje smo išli i ja i Veronika, mi smo i krenuli sa tim kupovima na svjetskom kupu u planinskom trčanju. I funkcionirao je zato jer sve trke su bile u Alpama, znači na lokalnom nivou. Jer onda su dolazili trkači oko Alpa i to su biti planinski trkači većina i to tako može funkcionirati na lokalnom nivou zato jer ja i Veronika bi rado otišli u Čile pa trčali po Andama, rado bi otišli u Nepal i trčali po Himalajama, ali nije to baš tako ko svjetski kup u tenisu ili tako nešto. Idemo svi sa vama na svjetski kup u Čile. Marko, Tomažin, zdaj tole za tabo, tale seznam je kar izzivno. Marko je, to lahko znam, pred kratkim postal neobičajni očka, to sem rekel zdaj aplauz. To pomeni, da bo imel bilo časa za trening, ja, vsaj od začetka, ker bo rekla žena 5 od 20 se ni za nobeno rabo. Hecam se, seveda ne, Marko ni tako. Ampak Marko, ti tale seznam za izziv, boš se letos podstopil in recimo vsaj 3 tekme z tega pokala uspel narediti? Trenutno sem prijavljen v bistvu že na 2 tekmi, se pravi Koper in Kranj, kako bom rekel Kranj vsako leto, odkar sem se začel ukvarjati z dolgimi teki, bom temu tako rekel. Drugače pa naslednja tekma je pa sigurno, katero bom potrdil, je še Zagreb, kjer sem tudi že enkrat bil, no, pa kar uspešno nastopil, takrat na 6, zdaj mogoče na 12. Za Sarajevo je pa v bistvu prijavljenca še odprta, mogoče ja, mogoče ne, ampak zna se zgoditi, ja, glede na to drugega dela sezona še nimam splaniranega, da se v bistvu tudi te tekme udeležim. Se pravi, če te prav razumem, 12-urne dirke so letos mogoče na tvojem mišljenju, ne samo 6-urne? Ja, 12 ur v Kranju sigurno, pa verjetno tudi v Zagrebu, po vsej verjetnosti. Se je že začelo, ste videli, ja, začelo je na 6, da gre na 12. Aplauz za Marka Tomazina. Marko, možeš nam ti predstaviti sad Vils ultramaraton za početak, da vidimo šta ti je to u Sarajevo, šta vi to organizirate, dečki u planu. Prije svega hvala vam na gostoprimstvu večeras, hvala publici što se odazvalo ovakvom broju. Hvala seveda. Naše udruženje, na čijem sam čelu Dečki u plavom, organizira 8 utrka u Sarajevu tokom godine i općenito radimo stvari koje drugi ne žele da rade. Tužno je da smo počeli s tim da organizujemo Sarajevski maraton nakon što su ostali gradovi bivši Jugoslavije glavni već na 30 i nekom stanju bili. Mi smo gurali prema Atletiskom savezu da oni pokriju tu priču, no međutim nije bilo ekonomske računice. I onda smo mi krenuli s tim i vidjeli da ta priča ide i onda kako smo osluškivali kolege trkače, šta je to ono što fali u Bosni i Hercegovini, to je jedna ultra, kvalitetna, budući da imamo prijatelje iz trkača, klub Burt, koji je pokušao tu priču da radi u Bosni i Hercegovini, odnosno ne trke u Bosni i Hercegovini, nego za organizaciju prvenstava Bosni i Hercegovini, koji isto su Kranj, Kopar, Slavonski Brod itd. Nama je bilo malo u najmanju ruku stupidno, da pored države u kojoj živi, da moraš organizirati trke prvenstva u drugim državama, tako da smo mi organizirali odmah utrku na 6, 12, 24 sata, tako da smo omogućili da se i u Bosni i Hercegovini može tako jedno prvenstvo napraviti. Onda dođemo do zaključka da u Bosni i Hercegovini biti nema ultramaratonski savez, da nema ko to organizati na visokom nivou. I mi ovo što sada radimo, pojedinci smatraju da je totalno amaterski, budući da nemamo neku krovnu instituciju, Atletski savez BiH pokriva samo do 42 km. I sad kad se organizira recimo odlazak na svjetsko prvenstvo, nema kuda pečat.
Onda trebate neki savez ultramaratonski? Pa problem je u tome što, nam reći tako, mi želimo da pokušamo u tom smjeru, no međutim imamo neke obstrukcije s drugih strana, radi toga što malo prije spomenuti smatraju da oni kao prvi koji su pokrenuli tu priču ultramaratona imaju to neko vlasništvo nad tim, iako nisu sačeo tako. Ali, hajde, život je pred nama, naše je da organizujemo da to bude što kvalitetnije, pokušavamo biti, što bi se reklo, domaćinski organizatori, da učesnicima ništa ne nedostaje, visina kotizacije za pojam ultre mizerna. Idemo nekih, hajde recimo 25, 30 do 35 eura da nam je najskuplja kotizacija, tako da mislim za trkača koji će doći do trči 24 sata, koji će imati na lokaciji sve, znači ne mora ništa podnijeti od svoje opreme, znači sve ima, da je 35 eura smiješan iznos. Marko, kako praviš 35 eura? Samo da daješ sat, 30. A ne, naravno, a prije svega svi koji se prijave kod nas, a da su onako prijateljski nastrojeni, koji baš vole trčanje, ili su reprezentativci, svi imaju besplatno startnine. Kod nas općenito plaćaju startnine, samo oni što dođu da odrade, hajmo reći, trening dužine, samo zauzimaju prostor na stazi bespotrebno, hajmo tako reći. Dođe maratonac da proba istrčati nešto preko 42 km i onda prijavi 24 sata. I onda trči, ne znam, 42 km, dobaci do 45. i kaže hvala, laku noć i odi. Znači, totalno bespotrebno. Ali se piše tamo trčao 24 sata posto ultramaratona. Znači, Aplauz, Jezgrin in Sarajevo. Ja, stvarno treba biti totalno iskren. Ultramaratonska scena u Bosni i Hercegovini gotovo pa da ne postoji. Većina trkača dolazi iz gore Bihaćke krajine, ali oni ne žive tamo, žive Austrija, Slovenija, Švicarska i oni su većinom u tom klubu Kurt. Ja pokušavam da oživim tu neku ultramaratonsku scenu među trkačima iz Bosne i Hercegovine. Nudimo trkačima iz Bosne i Hercegovine, znači besplatno. Dođi, samo trči, da nas ima što više, no međutim, ako daš besplatno, ljudi više vole platiti, aj sad, 100 eura dođu u Kranj da trči. Mi platimo. Ne, a jer kao što imam trčati u Sarajevu, bolje u Kranju, turistički. Ja sam za to. Za jednu startinu u Kranju dobit ćete 4 u Sarajevu. Tako je. Šta očekujete od Balkan Express skupa u Vilsu? Iskreno očekujemo dobro druženje, prije svega, da poslužimo kao, ajmo reći, trening trka ozbiljnim trkačima. Imaju idealnu stazu na kojoj su dosta dogovorena 2 rekorda Hrvatske, jedan na 6 sati i jedan na 12 sati u starosnoj kategoriji 50+, i to na svjetskom nivou, mislim da je Adrijan dole govorio. Mislim, staza je stvarno fenomenalna, drvored koji je osvijetljen, znači konstantno, svih 24 sata, ajmo reći tako, imate svjetlo, imate pokrepu, znači na svakom drugom kilometru, imate kod mjerenja vremena, imate displej na kojem vidite svaki svoj prolaz, znači mislim da je to lijepa staza, ajmo za početak reći, koja se nalazi u samom centru grada. Kaj će bilo reći, bravo. A tako, idemo svi u Sarajevo, a sad, Janko, možeš nam nešto kazati o bodovanju tog pokala, to je nešto novo na sceni, to si ti smislio, možeš ga malo objasniti, to bodovanje? Bodovanje je smišljeno tako, s obzirom da na svim tim ultramaratonima bodovanje gore, postoji 1, 2, 3, 4, 5 disciplina, tako? 50, 100, 6, 12, 24. Znači to su, kako bi se reklo, standardizirane ultraške discipline, jer postoje ultramaratoni na nestandardiziranim stazama, po Čazma, odavde do Beča ili odavde do Sarajeva i tako. To se ne može mjeriti, ali ono što je, to su standardizirane dužine u kojima smo mi svi organizatori. I da ne bi favorizirali ni jednu disciplinu, da nije sad ja sam trčao 250 km, kako može dobiti bolje bodove
trčao je 50 km ili tako nešto. Postavio sam nekakav sustav u kojem su otprilike sve discipline jednako vrednovane po nekakvom rezultatu. Naravno nije to nekakav moj čef, nego sam gledao di su A, B norme u pojedinim zemljama, U i AU, kod nas u Hrvatskoj, tako da otprilike je to tu negdje. Ako se otrči 100 bodova, to znači da si praktički na nivou svjetskog rekorda. I to ne vjerujem da će niko napraviti ovdje, ali nikad se ne zna. Sa 95 bodova znači da si već na nivou državnih rekorda Hrvatske i Slovenije, koji su dobri, i to je već visoka klasa, što znači da 95 bodova je otprilike nekakav nivou di si sigurno i na svjetskom prvenstvu u top 15-20 tim rezultatom. Onda imamo nekakvih 90 bodova koji nacionalna klasa će dolaziti do toga, to je ispod državnog rekorda, ali vrlo vrijedan rezultat i onda to tako ide do kraja prema dole. Uglavnom, otrčiš recimo 50 km za 4 sata ili otrčiš na 12 sati 115 km, dobit ćeš jednako vrijedne bodove i onda su svi ti bodovi i sve te trke usporedive i na kraju će presuditi onaj koji je otrčao najbolje, najkvalitetnije trke i sistem je takav da će se računati samo 3 najbolje, tako? 3. Jer ne možemo očekivati da će trčati svih 6 trka, tim više što nam je tu ILB, ali bismo stavili kao ukras, zato jer će na ILB-u ipak nastupiti nekih 20 do 30 najboljih ultraša s ovih prostora. Samim time neće biti u mogućnosti trčati niti Sarajevo prije, niti Zagreb poslije, barem ne na tom nivou, ali će im se zato računati ILB. I tendencija je u tome da će onda u buduće trčati i da će u sljedećim godinama uvijek neko svjetsko prvenstvo koje bude na 100 km, na 50 isto biti. Oni to ne znaju, niti smo ih mi pitali, ali naši trkači će tamo nastupiti. Sve jasno? To točno. Je. Evo ja bi sad samo malo replicirao na Lončarevu. Na Sarajevski, kad je rekao da nema scene u Sarajevu, to jest u Bosni. Naravno da nema još, ali ovo je prilika. Ne? Za sad u ovom kupu ta trka u Sarajevu je egzotična, ko da idemo na Havaje, idemo u Bosnu, malo čevapi i tako dalje, nešto. Znači jedan dobar provod zagarantiran, ali prilika njima da se upravo zbog toga, kad jednog dana dođe hrvatska reprezentacija i slovenska, da se tu nešto desi i to je njihova prilika. Mi već smo relativno dobri i mi radimo to s tendencijom da budemo još bolji, a njima je prilika da stvore scenu. Hvala, Dragan. Samo jedno pitanje, ako dođe Luka u Zagreb i utrči više nego 165 km u 12 sati, to ti je 100 bodova. Onda ćemo ga zaustaviti. Nećemo dobiti 101 bod, 102 boda, ne. I kad ćete ustaviti. Ovako, moja predviđanja su da je taj 100 gore najviše. Ako Luka to napravi, to će biti takva reklama za našu trku, dobit će 150 bodova. Luka, replika, zdaj povej mi, na katerih tekmah poleg svoje boš letos še nastopil v pokalu in na kaj lahko računamo po točkah, kako izračunal? Jaz sem se odločil, da jih bom 3 naredil, zato ker se mi zdi prvo, če se to lotimo, da pol je prav, da tudi organizatorji sodelujejo na treh, se pravi, da Koper bom tekel, v Zagreb bom tekel in na svetovnem prvenstvu upam, da bom tekel. Tako da te 3 bom sigurno naredil. V Koper bom tekel, zato ker je doma in zato ker pač je najlepši kraj na svetu. V Zagreb...
V Zagreb že tradicionalno hodim, grem rad v Zagreb, mislim, da je zelo lepa tekma. Taka tekma, mislim, da me spominja malo na Koper, prideš, utečeš, greš domov, ne? Ni nekih drugih stvari, tak, res mir. Svetovno prvenstvo pa tudi, upam, da bom šel, no, da ne bo dosti ljudi boljših od mene, tako da bom dobil svoje mesto. Zdaj pa točke težko. Jaz sem zdaj ta mesec odtekel 1400 km, tako da nekako sem se odločil, da letos bo vse ali pa se bom zlomil, ne? Da je to ali eno ali drugo. No? Tako da jaz bom res probal preseči 265 in videti, do kam lahko gremo. Lansko leto sem pristal v bolnici v Izoli, ne? Tako da zdaj upam, da bo letos boljše. Zdaj 9 mesecev sem se nekako pozdravil po 9 mesecih in zdaj normalno treniram, tako da upam, da bo šlo. Definitivno, če kdo misli premagati Luka letos, lahko mi roko, pa ti povej. Begoš tebe gledal. Ne še. Predvsem je, in to bo pomembno, če bom jaz dobro tekel, pomembno je, da bi še kdo drugi tekel. Mislim, Slovenija v vsakem primeru more dobiti dovolj veliko reprezentancov, da lahko gremo na neko svetovno prvenstvo, ne z 2, 3, ki bo naredili rezultat in 3, ki bojo bolj kot ne odtekli najboljše, kar zmorejo, ampak to ni dovolj dobro, kar zmorejo. Ampak rabimo fante, da bomo res imeli 10 ljudi, 10 fantov, ker nad puncami mislim, da realno lahko zberemo 3. Ja. Če jih 3 zberemo, je to ogromno, ampak 10 fantov mislim, da lahko zberemo, da bi lahko tudi mi imeli neko solidno reprezentanco z fanti, ki dosegajo solidne rezultate. No? Ja, se popolnoma strinjam. Hvala, Luka. Mogoče Klemen, lahko ti kaj dodaš, v Kranju so se rekordi, hrvaški rekordi recimo so padali kot za šalo, tudi kakšen slovenski, bi bil zadovoljen, s čim bil ti zadovoljen letos? No, leta predlansko so bili sami presežki, tudi rezultati, jasno, da gledaš korak dlje, morda ta pokal ustvari, mogoče še boljšo konkurenco, s čim bil ti zadovoljen, morda, ali pa s čim bi bil navdušen, če bi Kranj lahko letos produciral rezultatsko gledano? Jaz sem najbolj zadovoljen, ko stojim za ograjo ob progi, ko gledam tekače, ki so oni sami zadovoljni. S tem sem najbolj zadovoljen, seveda malo pa normalno zmajo, ko se že prej rekel, da je za gledalce sigurno zelo mamljivo, predvsem bolj mamljivo bom rekel, no, gledati tekmo, na kateri se, rekel, kolejo dobri tekači in tudi dosegajo dolge kilometre, tako da seveda, zmajo se trudva, da bi pridobila na tekmo tudi letos še več in še boljše tekače, ki lahko pretečejo še več. Tako da, težko rečem, s kom sigurno bi bo vesel, mislim, zdaj rekordov, jaz mislim, svetovnih v Kranju ne bomo videli, se mi zdi, ker smo finančno malo omejeni. V tem primeru se lahko zahvalim tele Lili, predstavnici občine, ona nam zelo pomaga in brez njihove podpore v Kranju tega teka ne bi mogli izvesti. Lili, hvala ti. Jaz mislim, da bo letos tudi noro ali pa še bolj noro. Oh, yeah. Luka, neki skodno res? Zdaj, neko bi rekel, ne? Zdaj, za dolge teke potrebuješ tudi dobro progo. Najhitrejši teki, najdaljše razdalje v vseh tekih 24 ur, 12 ur, 6 ur in 100 km ste dosegli v Kopru. V vseh teh disciplinah so pač to absolutni rezultati, ki so bili na slovenskih tleh doseženi, so bili doseženi v Kopru. Kaj to pomeni? To pomeni, da rabiš dobro progo. Jaz mislim, da v Kopru imamo to srečo, da imamo res vrhunsko progo. Malo je omejena za število tekmovalcev, jaz se ne predstavljam, da bi Kopru lahko teklo več kot 120 tekmovalcev, ni niti teoretično izvedljivo, zato ker je pač kratek krog z 260 metri. Zato se jaz tudi želim, da bi imeli hitre proge, vsak organizator, da bi imel hitre proge. Jaz težko grem na tekmo, ker so obrati za 360 stopinj. Jaz se že v štartu ne prijavim, če obrat za 360 stopinj. Zato ne grem v Kranj in zato ne grem niti v Slavonski Brod.
Zato grem pa izredno rad grem zaradi tega v Zagreb, zato ker nima teh ovinkov. Ok, bomo delali na ovinkih. Veronika, možeš nam kazati, kako je za tebe najbrža staza v tih 5-6 utrkov? Evo, Kopar ću probati prvi put ove godine, tako da veselim se i toj brzoj stazi. Možda mi neće pomoći, idem na 24 sata, tako. Ali dobro, ja sam malo možda specifičan trkač jer meni jako puno znači ta atmosfera. Tako da sam ja imam svoj osobni rekord na 12 sati na Kranju, gdje je toplo i gdje imaš. Ali meni ta atmosfera, taj tulum u ovom civilnom prostoru, to meni ponekad mi se čini da mi to pomaže više od idealnih uvjeta. Tako da ja se jako veselim svim tim trkama jer ja jesam onaj zbilja trkač koji čak i trke koje ne otrči savršeno rezultatski može procijeniti kao dobre ako je ta atmosfera bila dobra. Drugo, mi kao Repka sad imamo taj jedan pristup kad kao tim odlazimo na trke, to stvara jedan specifičan pristup trci i zato mislim da će ovaj kup jako puno značiti jer će se te reprezentacije moći početi seliti. Ja koji spominjao puno u ovom kontekstu našu sezone planinskog trčanja i Valerija će se sjetiti tog našeg dijela života gdje smo mi zaista cijelo ljeto kao jedna velika familija putovali od mjesta do mjesta, svi smo se međusobno znali, stvorila se jedna obiteljska atmosfera tih ultramaratonica i mislim da će to jako bitno biti na ovom našem trkačkom životnom nivou gdje ćemo se svi skupa upoznati, natjecati redovno i imati neki razlog da se redovito viđamo i zajedno trčimo. Odlično, super, bravo. Hvala, Veronika. Marko, daj mi še ti povej, kaj bili pa zate, recimo pod črto, če bi rekel na koncu sezone, dobre rezultate, na kaj ciljaš, če ni skrivnost, recimo, zdaj rekord za 6 ur je že ratificiran, slovenski ni še? Ne vem tega, kaj ne spremljam, ampak če pogledam na 100 km, je nek dober čas za mene, v tem, bom rekel, v tej formi, v kateri sem, pa času, ko ga imam na razpolago za trening, tam okrog 7 ur, mogoče malo pod. To za letos, se pravi 12 ur, katere bom pa verjetno imel 2 tekmi letos, pa računam tam 150 do 155, mogoče bi bilo kar v redu, če odtečem. Mislim, da se da, tudi po teh točkah, ko sem zdaj tukaj gor pogledal, če je to nekako prav, mislim, da bi lahko nekaj podobnega podal. Samo da pogledam, to bi bilo kar lepo, To bi bilo kar lepo, tam bo 90 točk, 12 ur, redo. Kdaj boš šel prvič na 24 ur? Verjetno čez nekaj 2 leti ali pa nekaj podobnega. Ne bi rad prehitro začel, pa se poškodoval ali pa obupal ali pa karkoli, hraba že malo hitrosti, da pa če prenesem potem tudi 24 ur, ker vseeno. Če hoče biti dober, treba pač hitro laufati. In 4 nič na kilometr, 4,30, tudi ni počas. Ja, to že za kilometr ni počasi. Bravo, Marko. Aplauz za Markota. Najprej bo Luka naredil 280, potem bo prišel Marko z 285. Se ne veste, kaj govorim. Darko, možeš ti še nešto kazati v tvoji utrci? Imaš neka poznata imena, da dolaze v Sarajevo, još ili ih ćeš povabiti da će trčati u Sarajevu neki znani ultramaratonci možda iz Slovenije, Hrvatske, iz kako druge zemlje? Vratit se na tvoje ranije pitanje, za mene najbrža staza je Poloj. Znači, Slavonski Brod je tu ravan, ne može ravniti. Mislim da je termin trke odličan. Prohladno, lijepo za trčanje, velik je krug, znači nije monotona trka, sad trebaš malo dužan krugova. Zatim se također sviđa termina isto jer je hladan, tam biti baš hladan. Samo ima par zamjerki vezano za
određena skretanja, malo rasake na njima, ali što se tiče rekorda, može se ganjati u Zagrebu. Što se tiče Sarajeva, znači, imamo znači, 2 obaranja rekorda Hrvatske na 6 i na 12 sati. Trka je realno gledano, znači objektivno izmaknuto sa strane, dosta brza. Ide brutalni pravac kilometar, okrijep kilometar nazad. I vrti 24 sata do iznemoglosti. Naravno, za takve okolnosti i nas posluša uvijek vrijeme. Sreća pa se trči kroz drvorit konstantno, znači hladovina, nema sunčanih detalja na stazi, okrepa je znači na svaka 2 km. Mi se nadamo da će ovim kupom, da ćemo potaknuti ozbiljnije trkače iz Slovenije, Hrvatske i Srbije da dolaze kod nas, s tim da gospodin Šula, reprezentativac Srbije, odnosno sad Slovačke, jedan od redovnijih gostiju kod nas i postavlja vrlo pristojne rezultate na toj trci. Miško Šula, poznamo ga tudi iz Kranja iz Kopra, bravo, hvala Darko. Mogoče še smo pri Srbiji, onda Dragan, so neki planovi da se će kup proširiti, možda i na Srbiju, na Beograd ili šire? Pa u planu je bio Beograd, mi smo prošle godine u 9. mjesecu bili isto kao reprezentacija, nas sa autobusom, nas je preko 30 trčalo u Beogradu, iz razloga što nam je terminološki odgovaralo, a s druge strane da vidimo kakva je organizacija i tako, i tu smo već imali u planu i tako. I trebalo je i Beograd biti ta još jedna trka u kupu i oni su naravno pristali i ja sam s njima razgovarao tamo u 9. mjesecu, međutim desilo se to da je taj park prijateljstva u kojem se održava trka se renovira ove godine u vrijeme maratona, u vrijeme njihove ultramaratona i oni su bili prisiljeni odustati od, tako da se taj Beogradski ultramaraton neće održati. Meni je organizacija bila prilično dobra, uz je li ono bio Dunav ili Sava? Sava. Uz Savu, uz rukavac tamo Save i tamo su hotelčići koji su na splavovima i ono, lijepa trka u parku na miru, nema 360 stupnjeva, tako. I dobra organizacija, mi smo naravno došli veliko broj, napravili da ta trka bude i jaka u rezultatski, mislim da smo postavili rekorde svih staza, mada se ta trka održava 30 godina. To je naš cilj kad idemo negdje kao reprezentacija, da mi sami sebi napravimo dobru konkurentnu trku, jer je to jako bitno da nisi ono, da ne pobjeđuješ sa 115 km na 12 sati ili tako nešto. Nego da sami sebi imamo konkurenciju. Kako će se stvari odvijati sa Srbijom, ne znamo. Da li će se taj park preurediti na način da će se ta trka moći održavati i dalje, isto ne znamo, vidjet ćemo kako će vrijeme. Evo sad mi je i Darko Lončar rekao da se u Šapcu će biti organiziran jedan ultramaraton, to ćemo sve popratiti, vidjeti kakva je organizacija, kako su rezultati, koliko ima učesnika i tako dalje. Normalno, u Našicama će se isto ove godine održati ultramaraton, Našice su u Hrvatskoj, na 6 sati, pa ćemo i to malo vidjeti. Ja nekako imam feeling da će to ići prema više, možda i van granica Balkana, pa možda ćemo morati mijenjati ime, nekako mislim da će to dobro zazvučati i Veneciji, i Mađarima i tako, ali to ćemo ostaviti za neka buduća vremena. Žao mi je što Srbije nema, jer oni su najžešći Balkan od svih nas ovdje. Odličen zaključek, hvala Janko. Zdaj, da ne bomo predolgi, tukaj nam je prej opozorilo, da ne smemo preveč filozofirati, pa beseda dati še ven. Mogoče kakšno vprašanje, kako pitanje, kakšno vprašanje iz občinstva, da se kaj zanima glede pokala, tako
še enkrat, kakšne so točke, boste gledali dojdek na spletni strani, ja, dovolite. Če bo kdo dvignil roko, priletim do njega. Po katerem rezultatu dobiš točke? Dobro vprašanje. Ko je minimalna kilometraža ili čas trčanja, da dobiješ neke bodove? Jako malo. Ono što bi rekao, otrčao je 42 km na 24 sata. En maraton u 14 urah, evo, to je to. Znači, najniže je 10 bodova i to se dobije za recimo... Tako, da. Bravo, za štart že 10 točk. Tako. Evo, ja bih još rekao još samo jednu stvar. Izvoli. Znači, da malo romantiziramo sve skupa i da povežem sa pivom, zbog čega na kraju krajeva i taj Balkan Express, naravno tu je jako bitna ta igra riječi ex Balkan, pa bolje da izgleda kao brzi vlak nego kao nešto bivše. Ja sam nekako nigdje se, kad često puta dolazim u Sloveniju, evo da se pohvalim da sam bio 9 puta na Triglavu i sve ove ostale planine sam prošao. Ja sam u Sloveniji barem 10 do 15 puta godišnje na planinarenju i na trkama i tako. Idem često u Crnu Goru, idem često u Bosnu, u Srbiju. Ja se tu nigdje ne osjećam kao stranac. Ja gdje god dođem, kažem, donesi mi još jedno pivo i svi me razumiju. Da li ja to kažem u Kranju, da to kažem u Ljubljani, na Durmitoru ili u Beogradu, sve je to isto. Međutim, dođem u Italiju, idem na Dolomite, Ekora bira i tako. To mi nekako mi ne pripada u Balkan Express. Ali možda će pripasti, vidjet ćemo. Bravo, veliko smo povedali, za konec bo še vsak od naših gostov povabil. Vas, dragi tekači, vse vas, ki nas spremljate prek socialnih omrežij, balkan-express.ran, balkan-express.ran je spletna web stranica. Še enkrat, koledar, mogoče prvo stran, tisto, ki smo imeli prej, samo zato, da se boste lažje zapomnili, 1. marec Polojska Ultra, 5. april Slo 14 v Kopru, 1. juni Slo 12 v Kranju, 4. oktober Vils Ultramaraton Sarajevo in 18. november HR12 v Zagrebu, mes še oktobra Alpi, svetovno prvenstvo na 24 ur. Evo, to je zaključna beseda vaša, dragi gostje, morda stavkom ali dvema, povabite naše tekače, ki nas spremljajo tudi na ta novoustaljeni Balkan Express pokal. Možemo zajedno pozvati trkače, nove trkače i stare trkače i trkačice, da se u novi balkanski kup Balkan Express sve godine prijavio čim prije. Izvolite, kdo prvi? Luka, izvolite. Ja, vsak, ki se želi teči, je dobrodošel v Kopru. Zdaj, to itak že vejo, da pri nas je tako malo bolj po domače, tako družinsko okolje je, tako da ni nobenega strah, naj pride, teče koliko lahko in drugi dan gre domov in to je to. Super, 124 dan, gospode. Jaz bi se zahvalil vsem vam, da ste prišli danes v Mitenco tole poslušati, tudi tistim, ki nas spremljate preko Facebooka. Hvala, sem pripričan, da vsi mi organizatorji lahko potrdimo, da smo maksimalno potrudili s samo organizacijo, da boste posod dobrodošli, tako da pridite v čim večjem številu na vse te tekme. Pa ja se jako veselim ovom kupu i meni se čini da postoji velika mogućnost da ću otrčati već u prvoj sezoni sve trke, osim možda ovina. I drago mi je da će to biti tako i mislim da će se vrlo brzo pojaviti veliki broj trkača koji će to željeti.
Ja čak ne bi isključila ni ove koji će doći na 24 sata da probaju prebaciti 42 km, jer mislim da tako nastaje nova generacija ultraša i tako da i 50 je već ultra i mislim da sa ovim kupom ćemo upravo to raditi, da ćemo stvarati neke nove ultramaratonce. Hvala Evropa. Marko, zakaj pridete prvi na pokal in te gledati v hrbet? Nekateri lahko gledajo tudi strani, sem da so pač kot obiskovalci ali navijači, karkoli. No. Ni treba, da se vsi udeležijo pač aktivno. Dobro je, da to pride kot spodbuda. Ne sem tako, ko je pač v Kranju, to bi si želel mogoče tudi na drugih tekmah, tudi v koncu Zagrebu, Sarajevu, Polojsko, Ultra, na Slovenskem Brodu, kjerkoli pač se kaj dogaja. Vsekakor je to v pomoč vsem tekačem, ko so pač na progi, neka spodbuda, ali je to v bistvu spodbuda družine, spodbuda ostalih pač drugih tekačev, nekdo, ko ga razume, zakaj pač nekaj takega počne, ker ja, gre za neke ekstremne mogoče razmere z vidika gledalcev in bi pač povabil in ne samo pač letos, tudi vsa prihodna leta, da bo ta udeležba čim večja, iz neko tako pač potezo, kot je ta pokal, bi lahko dvignili tudi na Balkanu ultramaraton na neko višjo raven. Obstajajo ogromno drugih pokalov, ne samo smučarskih, ampak tudi skyrunning in tako naprej, pokali, Golden Trail Series in podobno. In ja, pridejo tudi iz ostalih držav in se probajo udeležiti, mogoče ne samo z Balkana, mogoče bo kdo še iz kakšne druge države zraven prišel, se udeležil, dvigne se konkurenca, iz tega, ko se dvigne konkurenca, v bistvu se dvignejo tudi rezultati in tako bolj, ko ne vsi zadovoljni. Hvala. Marko, Marko, tvoja riječ. Evo ovako, za kraj prijaviti ću sve, trčat ću sve, plat startinu neću nikome. Samo da za početak. Druga stvar, isto tako očekujem da ostale organizatore kad gostuju imaju besplatno. Imate od mene kad dođete na noćevapi, program Baklave itd. Budući da nikad ne dolazim prazni ruku, evo donio sam par majica i kapa sa našeg zadnjeg izdanja, pa ko voli nek izvoli, malo su neobične, kod nas uvijek neki cirkus u glavi, tako da i ovaj put. Hvala vam na lijepom druženju, eto, što mene tiče, ja se nadam da će Janko podržati to da pravimo tu neku zajedničku 5. medalju na kraju koja se rušiti u Zagrebu, znači koji tiči svi 5, Janko u Zagrebu nakon one 5. jedne daje i 6. zajedničku. Da bi bio to neki motiv, hajmo reći tako, da XU maraton, ultra maraton neka ja. Ok, hvala Darko, hvala Klaus, prijatelji Sarajeva, samo dajejo, nič ne jemljajo. Dragan Janković, Janko, na kraju tvoja riječ, kad se proglaše zmagovalci, onda kupa za 25. To nismo odlučili još, ali možemo predložiti. Mislim, najlogičnije bi bilo da bude prva trka u sljedećoj godini, međutim nisam ni za tu varijantu, jer će onda svaki put biti u Slavonskom Brodu. Tako da ćemo odlučivati da svake godine bude negdje drugdje, a po kojem ključu vidjet ćemo vjerojatno ko mi plati najviše piva, taj će na svojoj trci moći imati proglašenje. Onda smo već odlučili. Jesmo. Hvala svima, hvala dragi gledalci, gledalke, hvala vsem na socialnih omrežjih, kjerkoli to gledate na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, Radio Smamo. Eno urco smo porabili za tole, mislim, da smo povedali vse, kar nas je zanimalo, vsaj ta trenutek je edina stvar, kar jo nismo, pejte trenirati, prav, danes ste še prej, jutri je nedelja, 2. februar, prva dirka je že 1. marca. Hvala še enkrat, aplauz prosim za naše goste in goste, zdaj super, zdaj pa. Hvala tudi.